laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yawmi ddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة علينا اللهم اجعل علمنا حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. haray ɓawan yettude Allah subhanahu wa ta'ala jarnenmo e dow dendanangal nemaji ɗi o nemini en e moƴƴereji ɗi o moƴƴori e meɗen. eɗen seedo reweteɗo ala ko gonga siwanamo kanko tun subhanahu wa ta'ala. eɗen seedo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. eɗen weltanomo kanko nulaɗo eɗen jarnamo sabu o yottinani en nulal ngal o totti hoolare nden. den toro Allah e juule makko ɓeyda barki e jamɓe kisi e makko ha hewta ɓengure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala jokkutuɗo laawol makko ngol ha ñande dargal. haray bi hawlillahi wa quwwatihi hiɗen continue o darsu meɗen on fuɗɗiɗen on hanki. den toro Allah subhanahu wa ta'ala yo longen en konguɗi selluɗi o newinana en famugol ngol o newinana en gollitirgol. den toro Allah e waɗu ko janggeten kon hujja wonande en ko tororo en yurmede ñande dargal yo dandu ɗum wonande en hujja e hoore meɗen ko nangitore waɗin. haray e darsu meɗen hanki en yewtuno ko yondiri e muqaddimat ko kanko ɓen ardinta kon ndeyiɓe firangol cortewol suratul fatiha. wiɗen tawde hingol hertori piiji ko tawata harangol kafida e goɗɗi goo e corteji alqur'an on. haray ɗin ɗon en jantinoɗi hanki en ala yiltitade e majji. haray hande ɗo hiɗen tokkito ɗon naaten e firgol cortewol ngol. taƴƴini en firuno isti'aada on firuɗen basmala on ka. haray a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. hol cortewol ɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala o udditiringol yettugol hoore makko. o wi alhamdulillahi rabbil alamin. hol konngol hiɗen wolangol en fof ko ɗuuɗi kono buy e meɗen anda ittiri maggol anda valeur maggol. sabu si oti andi tigi tigi ngol konngol ɗo o tuttatangol o wolengol ha ɗo engol tawamo ɗon o fina kadi o jokkito ɗon. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jole maɓɓe kaɓe maki walhamdulillahi tamla'ul misan. ɓe maki ngol konngol ɗo wiwol alhamdulillah ino hebbina misan neɗɗo ñande dargal. ɗum ko pesirɗe ɗen ñande dargal moƴƴi ɗin telenɗa bonɗi ɗin telenɗa oɗo ngol konngol hebbinay telen maka moƴƴi kaɗon heewi wole ɗon jiccay. Allah no wi mo telen ɗon jicciri wo ɓen ɗon woni malaɓe. ɓe maki e on hadis ɗon tigi ɓe maki subhanallah e alhamdulillah ngol konngol ɗo ino hebbina hakkunde leydi e kammu. no hebbina moƴƴere no hebbina mantore immorde ka Allah no hebbina welaye Allah no hebbina hino hebbina dendanangal e ko moƴƴani neɗɗo on hakkunde leydi ndin e kammo ngon. maki wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bayna as-samai wal ard. haray ko konngol ngol Allah udditiri ngol deftere makko ndenni e nonen no nde didori non ɗo sabu hikkidirgol ɗi corteji ko e tawqif min annabi sallallahu alayhi wa sallam wona ijtihad sahaba ɓen. ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam si aya ɓuran tippinoke ma ayeje ma cortewol ɓe neno hikkine o aya ɗo e o aya ɗa hikkine ɗe ayeje ɗo e nokkel kaari hikkine ɗum ɗo ɗa fof ko kamɓe tindini no ɓurano moɗirano. haray noon udditugol deftere nden ko aya ɗo Allah udditiri o yetti hoore makko. Allah noon no yetti hoore mum ko heewi o alquran mo yetti hoore makko sabu sifaji makko ɗin imo wi'i wa qul alhamdulillahi alladi lam yattakhid waladan. laaɓugol mo kanko Allah woɗɗitomo e kala ɗuytere timmugol mo e dendanangal e bange ɗen mo yetti hoore makko e hoore ɗum o yamiri en kadi yo en yettumo. imo yetti hoore makko kadi e halkugol ayɓe makko ɓen. o wi akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun fa quti'a dabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. imo udditiri corteji goo yettitagol wano o udditiri ɗo noon ɗum ɗo
won ko suratul kahf won ko suratul an'am won ko suratu saba hare ko kongol ngol Allah yidi ngol neddo hani dumagol e mudum wattanayla hara wedditaaki gol kutata non neddo hay hunde kadi si wona tun kala on hawrindinaado ko non tun hawrata e mudu Allah subhanahu wa ta'ala hawrindini jomirawo wi alhamdulillah alhamdu al on alif elamon do alhamdu kanko be wi ko listighraq kon istighraq ko mobugol dendanangal ko jeya e hunde den nada e mayre hara yaltinali mobugol dendanangal ko hunde mufti adda fo wattita nder ton hara e hunde selindiraka nanoma du nyamo ko wondema dendanangal e yettore nden fo lillahi tabitani Allah ko Allah jeyi laamon ko lil ikhtisas lillahi on laam don li ko lil ikhtisas jeygol hertora Allah toni ko jeyi kanko toni ko hertori rabbil alamin o addi do sifa mo sifitori taw fi honnu wonande himo hande yettore nen ko sabudi sifaji makko di sifitori sifaji timmal sifaji towde e inde do inniti al asmaul husna was sifatul ula o wido hore makko rabbil alamin jomirawo tagore nen ko woni rabb ka hala arabu ko on jeydo hunde nen on wondo darido e fimayre wondo nde neude wondo nde moƴƴinde wondo timminde fimayre dum do fof ko Allah jeyi ko Allah woni ko jeyi kala ko woda kon kammo e leydi ko woni hakkunde fof kanko jeyi kanko woni neude fof kanko woni e mawninde fof kanko woni moƴƴinde fof kala ko wadale wadatake wama bikum min ni'matin fa min Allah Allah kala neema hebudon mo hebudon hare ko immorde ka Allah hare non on Allah sifitordo sifa don ko woni rabb kanko jeyi kanko ne moƴƴinde kanko ne neude hare non arabu ben hino wi'angol kongol do baka dum e goddum innira neddo amma kangol tun jolali e hala mabbe kam few ka goddo innitingol sidu bakgol e neddo hino wi'e rabbud dar joma galle den wono rabbud dabba joma mbaddatere ndin e ko nantata e wana non amma rabbu on tun hara bakaka hay hunde ko Allah tun jeyi sabu ko kanko woni ko jeyi kon tigi tigi ka haqiqa hedditido fo ko gokkunni ko Allah lubimo ko gum wiete himo jeyi hara fil haqiqa o jeya ko luba ba o seda e makko imma o sedira e makko ko yaha ko accamo ma kanko yaha o accakum al alamin ko jamu alam tagore den madum tagoje den kanko be wi wala ibn kathir no jente dum ka tafsir makko o wi huwa kullu mawjudin siwa Allah ay non ko atti ben o jette juude mum tabe ina jango ben e juude sahaba ben ko kala ko woda harawna Allah gila e wonti ko e gila ko wonti dow kamul ni ko hode majji e ko wonti ley ene yimbe ben e ley ndin e kala ko hodudo den ka leydi do e ko wonti nder ko woni kan jordi ko woni kan ndiyam e ko woni hakkunde leydi ne kammu fo wiete al alamin ko jamu alam ene yimbe ben tun ko en alam malaika ben ko alamul ins alamul malaika alamul jinn alamut tuyur alamul asmak dum do fu ko tagoje dum non fu hawtondiri woni o kalima do wi al alamin ko Allah woni ko jeyi dum don fu kanko woni jomi mudum de tawno kanko sifitori o sifa do dum do hino hani ka o yette ko do wadi o yetti hore makko o wi yettore nen fu wodani Allah jomirawo tagore nen harayno kalimat rabbon hino araka hala arabu e maani jigo kono fi wotan yanyu ha yalten seeda e daira tafsiron ko do wadi ko kala ko yondira e tafsiron fayda en acca don tun jantagol yahen e daira tafsiron fi en wawadi gol tarkiz e kanyum ayaje den bari Allah sifiki hore mum o sifa do o yettiri dum hore makko hay masalan do kam ko ben hino sen no yewta do ko wete hamd e shukr wobbe no wi'a hamdun e shukru ko gotum dum ko masala mo kam ko be yewta fi mudum be wi'a alhamdu wa shukru ko hunde wotere wobbe wi'a wona hunde wotere hare non no hakkunde majji non natoniral andi de wi'a alhamdulillah ashkuru lillah fo hino wole yarli ko di gotum si gotum ari ko hasi kon hino mofta kuma kono hidi serti ko non ko di serti ka tigi tigi ko wete kon yettugol alhamdu
hino yaaji ɓuri sukro on e hunde nde o tigi yettirte nden sabu muɗum e hunde nde yettete ɗon yettirte nden sabu muɗum wono Allah himo yettire sifaji makko tabutuɗi e makko wono jeengal tagungu yurmenden dokkal ngal doole makko ɗen e gandal makko ngal e kattane makko ɗen e mangu makko e teddungal makko ngun ɗum ɗo fof Allah no yettire himo yettire kadi nemaji makko iwoji makko ɗin hewta en ko sajinanta en ndiyam gurnan ko okki en nema l'islam ko waɗani en nema cellal e kala ko jokki ɗum ɗo fof Allah no yettire ko ɗum himo yette sabu timmugol makko ngol ko ɗum si mo yetti hoore makko ka suratu safat timmode suratu safat ko bowal e seeɗa ko laɓɓingol hoore makko tun woɗɗina ɓiɗɗo e makko woɗɗina sonnajo e makko woɗɗina nando woɗɗina kafi diɗɗo woɗɗina disonirteɗo ɓay o timmini no fof o hombiri cortewol ngol yettitagol o wi wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin en jantikenane aya ka o yetti hoore makko sabu wawugol mo e timmingol mo halkugol yimɓe ayɓe makko ɓen ɓe ɗoftaki annabaɓe ɓen dartiɓe ɓe wi kañum gerda e maɓɓe sakkoɓe wono aya on kadi mo suratul isra timmiri on wa qul alhamdulillahi alladi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min ad-dhulli wa kabbirhu takbira ɗiɗo sifaji fof ko laɓɓingol mo e ko laɓɓini kon hoore makko ka suratu safat ɓiɗɗo ɓeyngu kafi diɗɗo enen kamen ɗum ko timmode meɗen amma kanko Allah ɗum ko jasere ko ɗuytande wonande mo kanko ko ɗum simo woɗɗiti ɗum mo riwi ɗum e makko himo dandini e ɗin piiji are ko ɗum waɗi Allah no yettire timmode makko nen sabu timmugol makko ngol mo yettire kadi nemaji makko ɗin hara telen o bange ɗo hamdu on no yaaji ɓuri shukru on sabu shukru on ko e nema si iwi e goɗɗo hewti e ma yettamo fi on nema ɗon ko ɗum ɓay ka nemaji ari Allah ko shukru on addi jomirawo wiɗo surat Ibrahim wa id ta'adana rabbukum la in shakartum o yaali la in hamidtum o wi la in shakartum la azidannakum ɗum ko fi nema wona wolede o wi jomi moɗon andini on humpiti on wondema dey so on yettimo tun on jarnimo o ɓeydanayi on haray telen on bange ɗon hamdu on no ɓuri yaajude telen ma bange no ko ɗum ɗon waɗirte kon haray ɗon ko shukru on ɓuri yaajude hamdu on ko waɗirte o ko ɗengal ngal tun ɓernde nden nde jokkay hara fi yo neɗɗo on ɗengal ngal e ɓernde nden yaadu ko ɗo woni timmode nden kono kañum waɗirtake gollal amma shukru on ino waɗiri e ɗengal ngal no waɗiri e tere ɗen ko ɗati Allah wi ka annabi Dawud i'malu ala Dawuda shukra o wi golle yonon ɓengure Dawud ɗum wona yettir ɗum Allah subhanahu wa ta'ala juulgol maɓɓe e jantagol maɓɓe inde Allah ɗum fof ko yettir ɗum Allah ko ɗo nura sallallahu alaihi wasallam ɓay Aisha wi mo nulaɗo a juulay ha koyɗe ma ɓuuta ha koyɗe ma feera Allah no yaafima bakkatuji fof nulaɗo konno jaabino afala akuna abdan shakura emi wonata jiyaɗo yettowo Allah ko ɗum nden julde ko ɓe walano julude ha teppe maɓɓe ɗen ɓuuta ha teppe maɓɓe ɗe ha ɓe soñjo e hoore ko ɓe yaafaɓe ɗum ko yettugol Allah jarnamo sabu nemaji ɗi ɓe Allah waɗi ɗin ɗi kanko Allah waɗi ɗin e maɓɓe kamɓe nulaɗo alayhi salatu wassalam hare kon ɗo woni ko sendidiri ɗi kon hamdu on ino yaaji ɓuri shukru on telemma e hunde ko ɗi yanata kon e muɗum shukru on hino yaaji ɓuri hamdu on telemma ko ɗi waɗirte kon alhamdu a'ammu min ashukri fima yaqa'ani alayhi wa shukru a'ammu min alhamdi fima yaqa'ani alhamdu a'ammu min ashukri fima yaqa'ani bihi wa shukru a'ammu min alhamdi fima yaqa'ani alayhi kon ɗo woni différence on ko ɗi serti kon hakkude majji kanji ɗiɗi Allah wi arrahmanir rahim ɗo wona suttorɗen ni ko rabbi arrahmani arrahimi ɗum ɗo ko alal badaliya karam ko ɓe nahawɓen ko badal ko lillahi on ka Allah on arno masira ley ko ɗum ɗon wona e hande kadi ittede muɗum ma remplacirede sifitorede fof jokka e masal mungal Allah wi arrahmani arrahim hanki en yewtuno ko sennidiri kon arrahmani arrahim hayta fillito en ɗo fi annintingol arrahman e arrahim ko inɗe Allah ɗiɗi inɗe makko e moftuɗo sifa mo sifitori ko ɗon sifatu rahma sifa yurmede Allah ko joomirawo yurmede ko wiyeteɗo arrahman wiyeteɗo arrahim ko sifitorɗo yurmede himo yurme tagore makko nden fof julɗo e kefere no hawrude e muɗum ko aduna ɗo
julɓe ɓen tun hertora ko wiyete rahma khassa ko wiyete kon inaya rabbaniya ɗum ɗon ko julɗo on tun heɓata ka aduna ɗo ka darngal kan kefeero ala toon geɓal ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ko holli en hara noon arrahman on wiwɗen ko kalima arɗo ala wasne fa'lan kalima si ari ka haala arabu hara ko ɗo on wasne ɗon ari ko hollugol yaajede e mawnugol e tiiɗugol e timmugol en waɗno mise e kalimaji goo en ala yiltade e majji ko ɗum arrahman on ko firi ko on yaajuɗo yurmede marɗo yurmede yaajunde arrahim kalima o ari ala wasne fa'il wino hanki no ara bi maana fa'il no ara bi maana maf'ul fa'il non oɗo ko bi maana fa'il ko ɗum woni Allah yurmeteɗo rahim no fire rahim hikala ko rahimum ɓuri timmude sabu oti siforama rahim o hara ko o tiiɗuɗo yurmede ɗuɗuɗo ko yurmete amma rahim mo yurmama nde wotere ɗum no wiye rahim ko ɗum waɗi no firtora rahim kono no serti seeɗa rahim on ko on hewtinowo yurmede muɗum e jiyaɓe makko ɓen ɗum noon noon no hewtita noon kono siforɗen noon kaaduna ɗo julɗon e kefeero on fof e mummunteje dabeji fof ko Allah tagi on fof hoora e muɗum fof no ñamude fof no yarde fof fiyakuji muɗum Allah no holli ɗum no wurita noon Allah no tagi fof holli fof no wurita noon ɗum koye yurmede noon amma yurmede tigi tigire nden nde neɗɗo tawata so perdi nden ɗon ko neɗɗo woni perdi nema l'islam nema tabintinede e gomɗinal tabintinede e sunna nema woɗɗintinede boneji ɗin tabbitugol e moƴƴereji ɗin e dewe ɗen ɗum ɗon ko gomɗin ɗon woni ko hawrata e muɗum amma ka lahara kan ko julɓe ɓen tun jeeyi arrahman on Allah yaajuɗo yurmede arrahim on Allah yurmeteɗo jiyaɓe muɗum harano woɓɓe no fira ɗo ɓe wi arrahman on mo yurmede muɗum mofti julɗo e kefero ka aduna ɗo arrahim on mo yurmede muɗum hertani julɗo on tun ka lahara ko ngo firo ɗo ɓuri lollude ka meɗen ga wiwɗen hingo selli na fingo sella kono e wona ɗum ɗon woni ko sendidiri ɗi kon sabu joli en nulato sallam kaɓe maaki ya rahman ad-dunya wal akhirati wa rahimahuma ɓe askintinni rahman on e aduna o e lahara o no rahim on kadi ɓe askintinnimo e ɗiɗi ɗino ko ɗum waɗi ngo firoɗa hino selli kono naka sendidirgol na gonɗon firo sendidiri ɗi kanji ɗiɗi maliki yawmiddin ɗo kadi Allah subhanahu wa ta'ala no sifade hoore muɗum maliki o kalima ɗo janginji ɗiɗi hino joli ɗo ka ilmu qira'at kam ko ɓe qira'at ɓen hino lurri e jangugol ɗo haray noon jogoɗen qa'ida règle kala ka wiwɗen karam ko ɓe qira'at ɓen no lurri haray na yeddodiral koko joli mode nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'aji ɗin ko noneji buyi woni noon ɗenɗe arabu ɓen hino serti woɓɓe wongo kongoɗi woɓɓe no sattani ɗum islam kaka fuɗɗode wonno koyo newine fiyo jama suusu naata tabita Allah subhanahu wa ta'ala on newine nuraɗo janngol waju ɗimmo e tammo e nayaɓo e jowaɓo e jeegaɓo haka jeɗɗaɓo ɗum ɗo kadi fof ko moƴƴere nura sa sallam ko fandani en sabu kamɓe landino malaikaɓe ɗiɗo ano kan laaɗo o yawi muhammad Allah yamirima newinanima e jam ɓurano e waju goto o yawi nulaɗo lando ɓeydanede nulaɗo landi ɓeydanede Allah ɓeydi ɗimmo o yawimo lando ɓeydanede ko noon nulaɗo landorayo lando landi ɓeydanede ha hewtiɗi jeɗɗi ɗo fof ko yurmede nde ɓe jogayde moftaden ɗan ɗum ɗum waɗi neɗɗo ko o teddini fi nulaɗo o mawnidi fi maɓɓe o yiɗiɓe wo haray o fanɗin sabu neno maɓɓe on no mawni e hoore meɗen kamɓe kadi haray noon qiraji ɗi ɗo ko maliki o mo anduɗen ɗo hande ko ɗo lolli ka meɗen o ittino lollunoɗo on riwaya lollunoɗo on maliki mo nani goɗɗo jangam maliki to wiwde o falji haray hino selli ɗiɗi ɗi noon ko ɗi selluɗi haray karam ko ɓe ɓurɓe ɗurde ɓen ko maliki on tode jangi ko jangi maliki on tañi tun ko waɓe nayo koɓe nayo ma ɓe jowo jangi malik on ka pooɗa ɗon haray noon hiɗi serti ka firo malik ko jeyɗo on jeyɗo jeyal minal milk malik ko lamɗo minal mulk ko ɗum ɗon woni ko ɗi serti haray noon e riwaya mon ɗen jangude ɗo on maliki yawmiddin on jeyɗo ñalande dargal yawmuddin ko ñalande dargal nde ñalande ɗo addin on tigi tigi ɗo addin e ko aljaza ka firo ka ɗengal haala arabu addin bi maana
aljaza njoddi yawmuddin ko nyalande njoddi kuuɗe ɗum noon ko wonde so wonata ko ñande dargal ko ɗum waɗi si wi'e ñalande dargal yawmuddin ñalande dargal hino selli kono ka firgol e ƴiyangal tigi ko njoddi kuuɗe jonniteɗe njoddi muɗum no waywa ka hefraɓe wiɗon a inna lamadinun a idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun ka surat safat wi esi men maayi men wonti leydi men wonti ƴi'e ɗum fof wuɗi komin immintinteɓe yoɓe joddi kuuɗe amen ɗum ɗo ko mana jaaɗo e maani kalimat addin kalima mo ari ka ɓuran ka ɗuuɗi manaji makko ɗin hino serti no jeeya e muɗum himo ara hara ko firi ko dina kan tigi almilla alislam allah wi inna dina inda allahi alislam on din ɗon ko dina kan tigi milla on woni ko e firi himo ara kadi hara ko firi ko assultan laamu son dari ka qissa annabi yusuf alayhi salam allah wi ma kana liyakhudha akhahu fi dini almalik ma kana liyakhudha akhahu fi dini almalik on din ɗon ko almulk wassultan allah wi ko non men jamforanimo min fewjiranimo no wawa hettirde musidɗo makko allah wi kadhalika kidna li yusuf ma kana liyakhudha akhahu si tawno ɗum ɗon min waɗananomo o laatanoki nde o ƴetta musidɗo makko o naadamo ka nder laamateri lamɗon yani o jogomo toon o wonda e makko diino on ɗon ko firi ko assultan himo ara ko wona ɗiɗo kalimat addino ko ɗiɗo tati ko lolluɗi honno wiyantelan ka alquran arano o din ɗo ko aljaza wa ma adraka ma yawmuddin ka suratul infitar e oɗo ko gotum ko ñalande joddi kuuɗe aray kono allah sifotore mum o wi'iti maliki kanko woni ko jeyi on jeyɗo yawmiddin ñalande joddi kuuɗe maɗum wiyen ñalande dangal haɗay ɗe ayeje ɗo tati ɗeɗo ko geɓal allah joli e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kaɓe filli immorde allah ɓe wi'i allah wi'i qasamtu salata bayni wa bayna abdi nisfayn nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi ma sa'al allah wi'i mi sendi julde nden ɗum ko fatiha ɗo fanda fatiha no wi'i as-sala o wi'i o sendi suratul fatiha fecce ɗiɗi feccere ko kanko allah ndeya feccere ko jiyaɗon jeyi jiyaɗon noon hino mari ko landi kon himo mari ko tori kon ko ɗum woni allah fodi okkuraymo ko tori kon nono maki allah wi'i jiyaɗon si inni alhamdulillahi rabbil alamin allah wi'aymo jiyaɗo an on yettilan kala woluɗo ngol konngol ɗo ka julde allah wi'ay jiyaɗo an on yettilan so wi'i arrahmanir rahim allah wi'ay majjadani abdi jiyaɗo an on mawninilan o teddinilan o mantilan si jiyaɗon wi'i maliki yawmiddin afan ka arrahmanir rahim allah wi'ay asna alayya abdi jiyaɗan on mantilan so wi'i maliki yawmiddin allah wi'ay majjadani abdi jiyaɗan on mawninilan o teddinilan ɗiɗo tati allah waɗaniɗi hoore mum ko arata ɗon kon aya hikkoro ɗon on kon ɗo woni hakkunde geɓal allah ngal e geɓal jiyaɗon kon ɗon kadi woni ahdi ndin contrat on hakkunde o tigi allah ko ɗum woni wi'ugol iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka ko maf'ul bihi muqaddam o adintina ko maf'ul ka halakan no hani yarde non ka dengal arabu ko wonayno do na'budu iyyaka kono arabu ben ka none yewtere mabbe si hunde himmi be adintinende heka kongol ko dum ko suratul mu'minun allah ba wi qad aflaha al mu'minun wa alladhina hum fi salatihim khashi'un o yali khashi'una fi salatihim akeko julden hitti sifaji wondi ardo ni ko hitti ko fogo kanjo fuddori walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun wa inna lil mu'ridun 'anil lagwi kono si hunde hitti e mabbe be adintinende ka hala redo kono aslu yoten non ko na'budu iyyaka kono yoten non aslu mayre kono tawno iyyaka on no hitti e position makko do o adintina karan ko be ko fiyon no o adintina be wi ko adintinira ko fi howugol moɓugol lil hasr ittugol kala ko jeeyaka to yaltina
itta kala ko jeya ton naare nder ton howa anu kala wi don dulaado innama anta nadhir wonalima an hay e hunde si wonan ko harintinowo na awnali hurtaade mabbe awona dundarankejo awona fetudo awona yimowo hay hunde kala ko woni kon awona si wona dum don do kare ko wona non iyyaka ko an Allah antum na'budu min rewata ko ni ibada ko jonnutugol Allah haqqe makko ko o shar'ini kon e dengal Allah sallallahu alaihi wasallam kanyu e ka qur'ana e sunna ko dum do woni ko Allah hana rewirede kala ko wada harawona dum hay wi'a ibada ko lugatan hada ka haqiqa wona ibada ko imma ko bid'a ma ko goddum go wiyete ba joddi ala e mudum hare ko lette si wodu ya e hore mudum hare non dum do Allah yamiri en wi'u sabu gilaka alhamdulillah ga kam ko be wi wondema Allah hollitu en do o naadindir to yamirgol len ballobe no wi ayon ko firi ko wi'e alhamdulillah kono wi'e o monta qulu alhamdulillah dum do monta sabu yewta don o fama piji go haysidi toddaka hay dogar ko non wondiri Allah tindina e wonje irrano mo dewangal jonnitirem mo gal dengal gal jonnitirem mo gal kuude den wi en iyyaka ko antum Allah na'budu woni ko men rewata ko antum woni ko men jontata dewal men rewata hay e goto si wona ma an dum don non yalzamu minhu hino yowndiri e timmugol dum yo taw oti ko rewirta Allah koko shar'ini kon ka dina makko ka islam ka qur'an kanyu ka sunna hara o yawtali don o wi wa iyyaka nasta'inu iyyaka on do ko wiuden don ka ko wiuden kon danane ko dum kadi do kadi wi'ete ko adintinira e hore nasta'inu ko fi howugol wadugol hasr o fillitama kadi iyyaka na'budu wa nasta'inu hino selli hara iyyaka ko noterarno iyyaka na'budu wa nasta'inu hino selli kono o ari o fillitike fiyonu mo fillitana adintingol mongol wiiden ko fi howugol yewtere nden fillitagol mongol ko fi tentingol litakid fillitagol mongol ko litakid wa iyyaka ko antum kadi antum Allah kadi nasta'inu woni ko men wallinorta ko antum woni ko men dabbirta ballal al-isti'ana ko talabul i'ana dabbugol ballal wallinorgol turagol wallede turagol tambitede turagol hawrindinede turagol tabintinede none ballangal fo ko Allah tun woni ko landoto den kanko tun ko hande landede ba ko kanko tun andi ko kanko tun wawi ko kanko tun gaynata ko kanko tun ko hattani kala ko goddo jetti wadamma hiyo moddike ma ko gonga kono ko Allah ko moddi ma tigi tigi ba kanko taw ko Allah taw tagimo Allah okkori mo fere no moddira e ma Allah okkimo cuucal e yidugol yo moƴƴo e ma dum do fo se Allah timminano wadantano ma sede mudum gal plié wal kadari do wata moƴƴade e goto parce que Allah tagali dum do wadi e maggal jonnangal hay hunde na jawdi na hunde ko gal woma wadande sina sari habari kedon ko antode moƴƴiningal na mi ngal woni no do amma neddo on ko Allah ko Allah wadi mo wadi sifaji din fo e makko ko wadi o jarnete o weltane kono weltante don tigi tigi waddon tigi tigi ko Allah ko inshallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala wo ko hebi on enema o nyandi wo fandi wo o feñi wo sudi wo wona hay nokku woni ko urisi wona ka Allah subhanahu wa ta'ala di taw non kono woniri ko Allah ton sifitori di sifaji di lintuden do haray ko Allah toni ko hana wallino rede on Allah wi non ko suratul ikhlas Allahu samad ko Allah woni fanditortedo fandetedo fewtetedo e dendanangal fiyakuji di haray do o aya do no mofti piji didi feccere makko aranere nden hino mofti ɓoragol woɗɗito kala ko wiyete dewal si wonangal Allah waɗante daɗinagol kala ko wiyete dewal kala ko rewete si wona hara Allah tun subhanahu wa ta'ala feccere ɗimmere nden iyyaka nasta'inu hino mofti ɓoragol kala doole kala mbawdi kala feere kala gandal fewtita Allah subhanahu wa ta'ala ruwoni wiigol Allah ko antum mi rewata hay e goto si wona ma an Allah ko antum mi dabbirta ballal ko antum mi wallinorta dum do moftinirta honno mi turkima ya wallam e ballal wallinagol al-isti'ana kono min al-ibada ka sabu mo jetti dum wadani mo na Allah e hunde tawata ko Allah tu wawi
wono torago goɗɗo e walɗum heɓa ɓiɗɗo ma cellal ma ko nantita ɗin piiji tawata mo annda ko Allah tu waawi hare waɗi shirk mawɗo on o yaltika l'islam ɗum holli wondema isti'ana ko min al ibadat joni noon o waɗama atfu o humama o jantama alal am ɓawde ko mofti kon jantede ibada on jantama soɓɓundu woture e coɓɓuli ibada on sirkitama nder ton ɗum kadi no mari gundu no mari sir ɓurano e hunde arata nder ga mere kala ko ari haray no woodi sabu ko ɗum ardi sabu nde ɗo ko immode ka ñeewi on iwi min ladun hakimin khabir kitabun uhkimat ayatu Allah winde deftere ɗo ko nde ayaje muɗum ñeñña thumma fussilat reftinde fensitande fese laɓɓina honto ɗum iwi min ladun hakimin khabir immorde kam ñeeñuɗo wowɗo waɗude piiji ɗin kadi haani wonude ɗon eno ɗi haani wonirde noon e fewndo nde ɗi haani waɗede ɗon tawata kadi ko sifitorɗo wongol ko humpitiɗo haray ko ɗum alqur'ana monɗen jangude haray noon e serkitugol ɗum ɗo yaltina e nder am on gundo muɗum on ko mawningol fi muɗum e hollugol ibada on o dendanangal makko o wata timmude si isti'ana heɓali si Allah wallalima hay hunde wawata waɗude goɗɗo jonga e ɗo ɓaawo geeƴe 20 heures no woodi ɓe hirata o ɗano ha e secteur immagol araka julirde waɗugol piiji ni fof no welanimo fi sina argol jula subaka e ka julirde goɗɗo hirda e ɓengure mum jannugol e tindingol e wajagol e piiji fof affaire sociale ji ha o naata e 0 heure inne do wale ko ni 1 heure o yimmo subaka on e 4h30 o yaha o juloya ka julirde ma o yimmo tode 4 heures o nafa dar ɗi tati nayi julana Allah o yaha ka julirde ko Allah woni ko walli oɗa Allah wallalimo mo be mabɓe no mari sabuji ko wallira ko e ko angal wallede salliga golma ara ka julirde juula ɗum ko Allah woni ko wallitima en feƴƴe harade garde ka julirde tawen woɓɓe no jooɗi e lelekku no yarde ataya ka tawen goɗɗo no jokki golle mum ko wifowo ko tafowo ko yeeyowo ko waɗowo ko woni wadde wo o arata ka julirde e ginnaaɓe o juulata kono déplacé gol ara ka julirde ɗum ko yurmede noon sabu teppere ndeya monta e bakkatu ndeya winda baraji ndeya ɓantete darjaji ko non ha ka argol ma e hotugol ma ɗum ko moƴƴere mawde noon kala hawrindinnaɗo e ɗum mo hani weltagol o yetta Allah fota sabu ko ballal noon Allah subhanahu wa ta'ala on ko okkimo ƴettugol jawdi mum waɗa nde jowiide ɗo ko jawdi darnira waɗuɓe jawdi e ɗum ɗo ɓen e arɓe golliri ɗo ɓandu mum e jooɗi ɓe miijiti ko honno gerdeten ɓen andi feere ko ɗum taw atti si jawdi ni waɗe ɓen fiyoɓe waɗi ɗum ko Allah suusini ɓe rerɗini ɓe waɗi ɗum ka ɓerɗe maɓɓe yiɗini ɓe sina ɗum ɓe waɗatano nan ɓe waɗatano goy noodi woɓɓe kala ka fi bone landa ko ɓe pre ittugol kono ka moƴƴe landa oɓe ittata par ce que Allah jonnalimo koyte ko no i'ana Allah wallalimo e muɗum ko ɗum waɗi si neɗɗo no haani e wattugo e nden toɓɓere fota o ɓooro dole makko ɗen tawi ko mbawdima wonɗa e waɗirde tawi an ko ɓayi a jangi a andi ɗum ɗo no moƴƴi a tabiti e muɗum wallahi noodi ɓurɓe ma andude ɗum no moƴƴi kono haraɓe ala e waɗude noodi ɓurɓe mo andude immagol jemma juulana Allah darɗe ɗiɗi waɗa witre wotere no moƴƴi kono so tawata kanko waɗata fiw noodi ɓurɗo mo andude horugol tenen alkamisa ko sunna ɗum no monta bakkatuji neɗɗo no ɓannamo ka Allah kono tawata o waɗata an waɗuɗa gandal a andi tunulaɗo waɗay no andi ko sunna an ko haɗo anduɗa hay dalil a anda sa landama joni hadis a watamo addude kono an alhamdulillah Allah wallima tabitimo ɗum ɗo ko hollugol e honno nde mise ɗo fof hollugol e wondema isti'ana on sa heɓalimo ibada on ko timmata kanko noon tigi ko ibada a hana wallinorde hay goto e dendanangal ko tawata gaynata si wona Allah si wona kanko tun hare ko o gundo ɗo isti'ana o woni ko serkitira ɓawo ibada on jantede sifa mum wari ka Qur'an Allah wi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal Allah janti fi malaika ɓen o watti ɗon kadi jibril tawake malaika ɓen bal kanko woni koho on o watti ɗon kadi mikal o serkiti ɓeɗo ɗiɗo fi honnu sabu ɓe jeeya e mawɓen ton ɓe jeeya e koho ɓen dow ton ara sifa mum duyi no ari ka alquran ka Allah jantoto hunde o serkita ko jeeya e mere o janto o hikkindira ɗon feƴƴa gundo on ko honnu ko wondema e nde hunde ɗo ko hunde mawnude hunde hittunde
hunde hanade jonnitede fondo ɓuri ka wonnoɗa ɗon hare ko ya ɓeydu o aya ɗo wiɗen ko ɗo woni hakkunde geɓal Allah ngal e geɓal jiya ɗon si jiya ɗon jangiɗe aya jeɗa Allah jaabike mo ko jantiɗen kon toujours hadis on soggi wi'i si jiya ɗon wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah wiya hada bayni wa bayna abdi ko ɗum ɗo woni hakkunde ange jiya ɗon yani aadi ndi contrat on haldigal ngal ko ɗum ɗo woni hakkunde amen dow on o jonnitilan ko min jeyi ɗum ɗo woni ahdi ndin hakkunde amen so timmini ko woni arde kon kanko jeyi mi jonnaymi Allah wiya hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al su'alon ko wonno ko ayaji wonde arde iyyaka na'budu ko antum Allah woni ko men rewata wa iyyaka nasta'inu ko antum kadi woni ko men wallinorta ko men daɓɓirta ballal Allah wi ihdina as-sirata al-mustaqim o kalima ɗo as-sirata jangingi tati kadi no ari ɗon jangingi tati sertuɗi ka ɗengal kono ka maana ko hunde wotere ino ari o sirata ɗo bisad ɗum ɗo noon woni ko as-sirata wonduɗo alif elam sifa o ɗo ma ɗum ko hikkire makko non sirata tawɗo alif elam ala ko ɗum wiyete al-mu'arraf wal munakkar tawɗo ko ma'rifa ma tawɗo ko nakira heɗi ari jangin tati aranon o ɗo ko ɗo jumhur on ɓuri jangude bisad no jeeya mo ɗum riwaya meɗen o riwaya hafs enen ko wonɗen e jangude woɓɓe no jangimo bisin ɗum ko riwaya mo makki ko ɓen jangayno qumbul an ibni kathir kanko ka ari o ko sin ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ka ari o alquran on woɓɓe jangimo bil ishmam ko harf yalto hakkunde karfe ɗiɗi hakkunde sadon e zayon ɓe wiya ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim oɗo riwaya ko kufinkoɓe goo jangimo imam maɓɓen ko hamza az-zayyat taliba e makko ɓen ɗiɗo lolluɓen khalaf e khallad khalaf jangi kala ka ari sirata kañum e as-sirat o jangimo bil ishmam az-zirat khallad jangi nokku aranon tun ihdina as-sirata al-mustaqim ko heddi kon fo mo tawti jummu non ka sad aray wiɗen non ko hunde wotere ka maana di serta no way ko wiyeten kon kala meɗen leefugol e towrugol e ñowrugol ɗiɗo serta ka kaɗengal no serti kaɗengal nanda few kono ka maana ko goto ɓetelen to woli ɗum ɗo ɓetelen to woli ɗum ɗo ɓetelen to woli ɗum da maana ko goto hare ko non sifa ɗum ɗo ko lugat min lugat al arab Allah wi ihdina fewnu men ɗum ɗo no holli Allah tindina en woni ko ɗum si wiwɓe ɓen Allah ka wiga yetti hore muɗum o wi'a en woni yen yettumo o gonga maɓɓe sabu ihdina Allah torota ko hore mum pewal Allah torota ko hore mum pewal ɗum ɗo tindina en woni qulu wi'e ɗi konngodi on ɗi hata ɗo ihdina fewnu men as-sirata ngol laawol al-mustaqim foccingol fewugol ihdina min al-hidaya ko woni al-hidaya ko pewal hidaya ko pewal non no mar noneji ɓuyi ɗin hino joli ka alquran no jeeya e muɗum pewal sappanede kon to yata ɗo kinifi ko telen ɗo a fewnimo a hollimo lawngo ɗum ko pewal mo sappanagol o tigi tindinamo ko wiyete hidayatul irshad waɗugol o tigi guide sappinamo hollamo lawol no jeeya e maaniji hidaya ko ari ka alquran e noddowo yimɓe waɗowo da'wa Allah wi'i ka surat ar-ra'd wa likulli qaumin had no wodani kala jama kala yimɓe fewnowo on fewnugol ɗon ko noddugol ɓe Allah waajoɓe jannaɓe tindinaɓe ɗum ɗo fof ko min al-hidaya no jeeya e ma'ani al-hidaya aruri ka al-Qur'an al-ilham woni ilham ko waɗugol gandal e goɗɗo harna jannugol mo waɗugol e wotigi misal muɗum bobo hum jibina ko wo na goɗɗo tininta kum e porugol ɓiraɗa nan so maƴƴinama ennu ɗum na goɗɗo tinnintamo yo ɓennoy na goɗɗo tinnintamo yo fof ɗo fof ko ilham kala subhanahu wa ta'ala woni ko waɗanimo e gurdam men nan ka fiyakuji meɗen aduna e ko hasi kon a taway enen ɗo hande en jango e mawɓe men ɓen ɓenɗo e mawɓe men kono aramɓe ɓen ko Allah jonnoɓe ilham o kono ɓe darnirta cuuɗi kono ɓe fiyakuji gurdam maɓɓe ɗan fof
nare mumminteji din no andi honno wadi mo'inita ka walo honno nyamirta honno yarita dendanangal fekuji mudum Allah no andi dum wete ilham dum kadi ko hidayah gono Allah no fewni kumbe e ko mo'inta alhaliji mum din dum kadi ko none e hidayah dum nare dum hino ari ka Qur'an no ari ka surat Ta alladhi qala faman rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi ata kulla shay'in khalqahu thumma hada fa firan landi kanda Musa ko hombuni jomi modo on do dido Musa e Harun wi jomi amen ko on okkudo kala hunde tagumudum tagi kala hunde refti o fewni dum tigi fewangal don konno ko hollugol dum tigi no wuri tan no mo'inira alhaliji mudum dum non kadi ko naw min al hidayah no jeya e maaniji hidayah hidayatu tawfiq hidayatu tawfiq odo ko Allah tunjemo hawrindingol tawfiq hawrindingol o tigi e moƴƴere den non ko Allah tunjey ko dum Allah no riwi dum don hay e nulado o wi innaka la tahdi man ahbabta a tabitima no an a fewnata on mo yidda walakin Allah yahdi man yasha ko Allah fewnata on mo yidi fewnude on mo suwani pewal e ora ko riwi don kon mo pewal mo tabitan nulado fewnugol go o inni aya go wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim soti wattana ila inna ayaji Qur'an den no lutondiri da o tabintani mo pewal o tabintini dum wa innaka ko li ta'kid da kadi o riwi dum e makko o riwi kadi li ta'kid ko tabintani mo kon da wona dum o riwi da dum da ko hidayatul irshad dum da ko hidayatul tawfiq irshad dum no la do jeey dum don sabu kambe janni en kambe fewni en e sunna on holli en tindini en amma tawfiq on hawrindinede dum non ko Allah tun jegi ko no wodi portobe jangobe diina buri karam ko be l'islam bu tabe hunji hadith je be andi murdan ado be andi kala ko ni diina kan kono nabe julbe few bayno wela be jangugol be jangi sanani be wala arabu ajiboto to stayna arabuji so fuddi mo wala ngol do fi sharia on fi tafasil ji ahkam e karam ko be ko dendire fubuye ko jokki dum enne wodo ko cheikhul islam harana julbe ko kefero honno wadi dum ko hebali hidayatu tawfiq o immode kala hare dido fu ko noni hidayah o hidayah do non wona do wole do fi munu ko hidayah tawfiq o wona wolede do sabu wombe wolude dum do ben deja ko be julbe be natika l'islam o hidayah do ko firi ko tabintimmen e pewangal neddo hani toragol Allah tabital ko wadi sino jeya nula e du'aji nula sallallahu alaihi wasallam kambe makayno Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allah jomirawo mi turike ma ayu yiltidirowo berde hande hinde fewtido jangare nde wuci hande ko juldo jango murti hande ko kefero jango na tigal islam Allah an waro dum turki ma tabinti bendani kal islam ndo ko duwa mo neddo hani dorde fota tentini ka sujud makko sabu berne manen ko jude Allah woni ka yili ndo wala fere ko do yarata Allah yili berde men ni ka fewiri dum are ko hidayah dum landaren do yen toro kontindina de fewna de ngemudum ihdina fewnu men kono pewangal do wiuden ko tabintimme e ngal pewangal me woni mudum sabu deja ko fewudo andarido da julude da jangude fatiha ko fewudo non kono toro tabital ko dum wona de tinnede do asirat wiiden ko lawol al mustaqim foccingol e ngol lawol do siratal mustaqim kombudi buyno joli konnu woni dum wobbe wi ko l'islam al islam wobbe no wi ko al qur'an wobbe no wi ko nura sallallahu alaihi wasallam wonno ko ngi mum e Abubakar e Umar ko wonno ko ngi mum ko don siratal mustaqim di ko mbuy do sa taskaki di mo ardin da hakkille maden ayna lutondiral no ton ko no lutondiral non ko hunde wotere no mo natiri do natiri da on fo hotta jongande julurde ko non way wiibe ben ko onno ko islamu ka qur'an tindini islamu andi ko hunde wotere no wiibe ben ko qur'an ko kanyum woni ko fese ni l'islamu iruda ho ko gotum on ko gotum fokkutuda wiibe ben ko nulaar sallallahu alaihi wasallam e Abubakar e Umar wonno e mudum kon ben ko honno e wonno e mudi sona islam e qur'an hay hunde ko dum do be wonno ko don ko hunde wotere ko no mo be woliri tun e none go mo be woliri none go ara din ko ngudi don son fonti ka def tafsir on hawra e majji hay na yoti innu ko honno dum do woni ko selli kon din don fo ino selli ka maana siratal mustaqim lawol foccingol ara no ngol lawol ko lawol gol hande wattude lay mudum fota Allah no wino lado tigio tabute magol fastaqim kama umirti suratu hud fastaqim
kama umirt nyibu fewa wono yamirira non ta wopi non ta wopi nyamo ka suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu bayo aya tippike laaro mo won sahaba ben yetti lekkun cifol wadi sera mudum cifo kanama wadi sera mudum ka nyamo kan ngar nano nyamo fu cifo be wi do andi ko ni sahaba be yanda be wi ngol hakkunde wol don ko lawol Allah ngol ni siratal mustaqim ni wol ala nano wol ala nyamo ko ni ha kal janna sajo kingol ko sera hoy nano e nyamo ko lawoy kumbe iblis saro no jodi hore muni no nodda kala no tido di o yahi ka yite are ko nunna sallallahu firiri asiratal mustaqim e on aya don dum don non e do e kaariyo ko hunde wotere ko lawol foccingol gol ala turo turto gol ala boylande gol ala selande fewngol e ko Allah subhanahu wa ta'ala nodduma kon Allah non ko e makko noddi wallahu yad'u ila daris salam dum ko aljanna makko e yurmede makko nden siratal ladina an'amta alayhim Allah no sifade non ngol lawol gol o wi en do yo en toro tabintinede mudum o wi siratal ladina lawol ben gol lawol gol toroten do lawol ben an'amta alayhim be nemin da e do mudum be okkuda ne mama be mujjida e mudum be mujjida e mudum be do kongudi no joli ko hombe woni be wobbe no wi ko annaba ben wobbe wi ko sahaba ben sallallahu alaihi wasallam woni be Allah nemi do wobbe wi ko yimbe mojjube fo be do e ko wona be kambe wobbe wi ko mu'minuna be gomnimbe ben e banu israilain ko attil islam ko be wona e wolede do fi mum di kongudi do hino joli mo gasa ko wona di do kadi hara no joli kono di kongudi do hino wayi wadi kongudi jantide nane kam maana siratal mustaqim ko kongudi hay goto e mabbe faandaki howgol nemo e bembe o janti don bal ko faandori dum ko misugol misal ko do weta tafsir bil misal dum no hewi tefka tafsir otino hani wattande la mo e so jangude tafsir na dum sikke tafsir on fono lutondira har lutondira ngal defto no fandi ha ko wete lutondira titigi be do fu jantabe do fu no jeya e der ko wete kon anamta alay bembe Allah nemini moƴƴi e hore mudum haray non ko tajata dum don aya on no joli ka suratul nisa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin an-nabiyyin annaba ben was-siddiqin e yimbe gomdimbe ben wash-shuhada siddiqin na gomdingol tum ko yimbe tani ko fawda gomdingol ngol yananede sifa Abubakar Siddiq samba be fo gomdinobe ko kanko dum ado jammuno Siddiq tawde yananal ko mari kon no towi yawti kerol par rapport e hedditibe ben kanyum e wash-shuhada e yanube shahid ben kanyum e as-salihin imbe mujjube non hedditibe fo be do fo na be do jantiden danane wiibe ben ko annaba ben hibe don wiibe ben ko sababu ngado ben hibe derga wiibe ko mojjube ben fo be do fo no mofti der ton wiibe ben ko gomdimbe ben e banu Israil kambe kati be naati der ton haray ko ben woni an amta alayhim Allah ko lawol ben non torima landima ya toromo yo tabintine mudum non ko nema dey tori kala yo okwen de tawno no hunde nden no feña a feññinande ha gayna feññina kadi libdu mayro o fiyonde ɓeydu laaɓude ando ko honno woni de Allah no ittintinde ɗo ɓe woɓɓe ɗayni to rayno sikka koye laawol fewngol woni araɓuɓe gadol islam hari ɓe teddini fi alyahudi annasara moƴƴa ɓe accal beele ɓe jokki diina kan kono e hoore ɗum ɓeeɗa ko ummiyun yimɓe ɓe jannga anda eɓe hooli ɓe ɗum hiɓe jokki ɓe hoore ɗum Allah ko ɗum woni yaltinande ɓe ɓenɗon nder ton Allah wi ghayril maghdubi alayhim harawna ben tikkanabe harawna lawol ben tikkanabe lawol gol don no monta ko ghayri siratal maghdubi alayhim ko don aslu yewterne kono wiuden ka hala hida monta hunde tawde hida andi wonna do wolane de on famay dum heewi tew kala arabu ko uslub hala uslubul hadh uslub al hadh muntugol ghayril maghdubi alayhim be neminabe do
be lawol mun turben Allah yo fewnu en tamitna e mudum Allah wi ghayril maghdubi alayhim harawna ben tikkanabe wala dallin harawna ben majjube harawna ben tikkanabe wona ben majjube harawna lawol ben tikkanabe be al yahudun e mudum wona lawol ben majjube dum ko annasara dum do ko tafsir nabawi no sallallahu alaihi wasallam maaki al maghdubi alayhim ko yahud ad-dallin ko nasara tafsir non si joli e nulado sallallahu alaihi wasallam haray ko a'la darajatu tafsir tafsir budo towden ko tafsir al-Qur'an bil Qur'an Sheikh al-Islam bin Taymiyyah o wiino si alanda makko lawol hongol buri mojjude firgol Qur'an on wi'u ko firirgol mo hoore makko firir aya ko dum don duuda ka tawata no ari harano woni sarih no laabi duuda no wodi kon duuda ka tawno non dum don duuda ko ijtihadat ari e mudum ko duudi kon karam ko jomo ndaro aya do o tawa mo surile oda o firira o aya do oda o wiya ko tafsir Qur'an bil Qur'an wonde no ara hara ida jabana mo kon wonde sida a jangi seda a yurnitike gokkum ida wawi de mo o mi tawtama o aya do ko telen do yaari ko do wadi si iwi mo non ko tafsir Qur'an bis sunna firigol Qur'an on sunna woni ko kuude no lado de woni ko kongudi mabbe din fu no nate der sunna woni ko takriraji mabbe din ara tafsir Qur'an bis sunna ko dum nonni ko min a'la darajati tafsir min qawaid at-tafsir kam ko be ben hino adde qawaid ka tafsir be wi si tafsir joli e nulado selli e gama e mabbe ko be firiri aya ma ko be firiri kalima e gande nen tawi hino selli hay hunde goddum ko daratake kongol hay goto daratake baaw kongol nulado ngol sallallahu alaihi wasallam sabu ko kambe buri andudo al-Qur'an ko e hoore mabbe o tippi no tawa e mission mabbe on feññingol Qur'an on Allah wi wa anzalna ilayka dhikra min tippini wal Qur'ana e mada litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim fiya feññina yimbe men ko ko tippina e mabbe feññingol ngol non ko shibbe didi mari yani cobbi didi sobbudo anuru dum ko feññina ngol en ayaje den jangana en de tindina en de dum do wino Qur'an on hay hunde duytaaki nde woni ni ko ni de abde sallallahu alaihi wasallam ko ni Jibril jangirinde sikkidim mo sengodim mo gon ka feññingol ko feññinangol en dum do ko firi kon ko do adi sibe firi aya hara hala goddo go darataaki ino bakeno e kun lado maaki gon hara ko beydudo yanyude beydudo feññinde ko do adi sino joli do e kongudi karam ko bem wondema al maghdubi alayhim ko al yahud e kala jokkudo lawol mabbe gol fiunu Allah tikkirani be Allah o kibe gandal ko okkibe hay o mantori dum e mabbe walaqad faddalnahum ala ilmin al alamin min urniri be gandal e hore tagore nen kono hore kala okkibe gandal ko fu addi annababe ko fu be sali jokkude ngal gandal ngal woni hujja e hore mabbe ko Allah tikkani be wadi kuddi mundi e mabbe ko dum ko yimbe jasube ha nyande adno lanni te ndaro fi hande do dole no feñani be ko yimbe jasube yimbe hulberedu yimbe fofube yimbe fufala fube ndare do leydi mabbe ni si be yato itti jungo mabbe ko fan do harabe yorike haray Allah di tikkere mun ne mabbe hudibe non no mofti be kambe e kala jokkudo ngol lawol don a jangi hunde a andi kon don sunnon kon don sobe on kon doni gonga kan a jokkali a hebay tikkere Allah embere kon ko a jokkal don haray anati silk mabbe on embere ko nandini da kon e mabbe soni ko janguda ko fu dina ala jokkude haray a jiyama e mabbe jumlatan wa tafsila soni ko seeda woni woni a gollitirali kongo a gollitiral don a hebay tikkere Allah sabu dum don sinara taw na ko waddino ma gollitirgol hara ko subinaado min al mustahabbat wal mandubat nasaran ko be kanyum kadi ko wana non majjere mabbe nen be jokkali bindi din be dalal gandal tode be ugini to dum do no laba ka hakkil mabbe be wadi dum do no foti ka hakkil mabbe be wadi be rewri Allah non du wadi Allah subhanahu wa ta'ala wadi be yimbe majjube ko du woni rewirbe Allah e hore majjere be da jangire wali be da rewi Allah e hore wona gandal be fop mabbe ko yimbe be Allah tikkani be Allah majjini kono tikkere nen ko buri jolude ayaje mudum ko hore al yahud wa ba'u bi ghadabin ala ghadab suratul baqara ko al yahud na wolede nasaran ko be ngal ko buri jolde mabbe be bura siforede ko majjinede Allah wi suratul nisa la taghlu fi dinikum wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu
wa adallu kathira qad dallu min qabl be majjino ko nebi na fendu mon do gonni be wonano fo wala ne do fendu Allah sallallahu alaihi wasallam wota on jokku mbelede yimbe tawno be majjino taw ko atti be majjino ko nebi majjere mabbe nen ko wonno yuden ko be rewi Allah e hore wona gandal are non kala rewdu Allah hara wona gandal o rewiri Allah hara o nandini ke mabbe o jiyama e majjinabe bay dum don o ala joddi mudum ko majjere non de golle makko non hara ko du wadi wiuden konguri karam ko be beydutugol le kongol ladongol no selli parce que be riwangol few be naadu e maggol ko naati ton kala jokkudo golle mabbe de ngonandi e mabbe man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum hay dum naka koltutun naka halatun naka nyandutun ka dewal kadno ton sanandini ke nlaado ka dewal anga jiyama e nlaado sanandini ke wobbe goto a jiyama e mabbe ko en mabbe immindinote wade zumra goto nyande dargal haray e ko do ciotol mengal woni ko jofi ay jeden de timmido hare ko do ngi darade ay den ara sedani e durus mustafada min hadhihi alayat ay de ay jedo de sappani en de tindini en piji dan no jaya mudum rerdi gollen e jantagol inde Allah umuman e hebbingol yettugol Allah khususan ay Allah ko hana do yettede e dow dendanangal alhaliji din ko do wadi sino tawano e jikkoji no alayhi salatu wassalam si moƴƴere heɓiɓe ɓe wi alhamdulillah si bone heɓiɓe ɓe wi alhamdulillah ala kulli hal ayno jeeya e naforeji ɗe ɓuɗo ŋew darsu Allah ko o jon yurmede wa rahmati wasi'at kulla shay emo wowli kadi ko homɓe waɗanta nden e on aya ɗon fa sa'aktuha alladhina yattaquna zakat haka en hattoy ɗon hay neɗɗo e toro Allah nde yurmede mum no sallam no tewano e duwaji maɓɓe ya hayyu ya qayyum ɓe noddira Allah nden inde makko e tokkindirande ɗon ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith bi fabino yurmede maɗa nden neɗɗo ɗuɗɗin sifaɗi konngudi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith toro Allah yurmede makko nden Allah ko dokko ko galo wona o guddo wona o sifa meɗen ko ɗum si yimo won o wi waɗo wo shirik hala arabu o wi la tas'alanna bunayyi adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tughlaqu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyi adama hina yus'alu yaghdabu uyuta toro bingel adama haaju hay hunde uytoro mo dambude mum sokataake on batake no udditi layl nahar Allah no fonti juude mum den jemma fiyo jaban tubu buye bonnudo nyalorma himo fontine nyalorma fiyo jaban tubu buye bonnudo jemma dambude makko en sokataake fewto non torodamo o wi Allah seytina si a acci toragol mo Allah no kambi o wi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin dum ko kambano mo acci toragol Allah mawnintinare ruudi ke dum woni haja kay dum o wi biddo adama non de toromo himo muni haray o seytinay kono woni biddo adama kono neddo mo tagira hare nguddan e shokko no wada e makko hare ndo ko nafureji ko woni e nder o darsu meden do to tawa nafureji ko woni do tabintina gollen dargal o yi cortelo arano gol ka burana uddita don yawmi dinari ga kadi na wiya ka nyaawore wiya ka goddungo ko wiya ko nyoddi no anda ni joddi don hare goddum ari golle maade webitete kaydiji maadi jonniteda janganadi hoorema iqra kitabaka kafa bi nafsika alayka al-yawma hasiba hare dum do fo waday ton sirat no wali piji fo no wali joddi din non aroya imma yeyi ka aljanna ma yeyi ka yita yalla joni jeede yalla dandu en jeede be yimbe yita hare neddo no hani wadde le fota o anda kala ko wadda ko windete dum kala ko wadda hino mara wa inna alaykum la hafidin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun dum don ko windete dum mare nyande dargal immiteda landiteda fu nyaawitirada yobeda joddi maada ndin hare neddo no hani wattude ila mo hani kadi wattude law anda ko tagira ka aduna do adda ko fi rew Allah kisan addane do iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o eto kadi hara kala ko walli notta o dabbita ballal ko wete kon ballal tigi tigi ta ko Allah dum o fewtata hays dayade ka goddo fi haajuma fewtata Allah mturike ma newina nan haaju ango ya non landuda mo faldo an wallitoma Allah subhanahu wa ta'ala o elta bernde makko de ngurtande wallitagol makko kanko Allah on ma wadande wona on haray dum don holne yen tabuto e dewangal wallinore Allah kanyum dewangal e den darangal fiya kuji meden aduna yankoji din cottongol no holli en no tindini en ko wete du'a dare ayaji sakkiti den diri ko du'a woni nder mudum neddo hebbintoragol Allah sallallahu alaihi wasallam be maki yustajabu li ahadikum
malam yadu bi ismin aw qatiyati rahm maharami yijiti hadithon sai da timmode makko inna allaha la yamallu hatta tamallu wala maki allah habata ha habo o habata on okkorgol tanke on habal trabol be maki neddo mu kala mudum no jabane tanke o sikkali o habali no saba be landinaro konno hadota wala maki ko yimi turiki hamirun ki ala jabade toro allah kanko yima o jaboto ud'uni astajib lakum kuntu nanu fadiral anum tum allah wadirante sabu allah ko no mojjiran ma no wadiranay ma no mojjir non ko kanko andi neddo no toro hunde hara so hollama ko non ta battana den o wuray ha o ma ya hara ko toragol ta allah jonnude no han kado wadata hakke ko nambara ma ko ni ton allah ka yurmende mum ka mojjere mum o hede den don imma o kure goddungolol to mum ma wadane joddi ko tawta nyande dargal pelle no yowi antilando allah ko honto mi golli dum mimi julata no ko feqiti mi horata no feqiti ko fari lawtum wieda ko duwaji ko duwoton da kon aray ko hado ne darade wallahu ta'ala a'lam sallallahu nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh lawol kisal ko lawol peewal e bantal